Dobar dan i dobrodošli. Danas vam donosim recept za ulje od hajdučke trave. Poznata je još i kao kunica, stolisnik i sporiš. Ulje od hajdučke trave, kao jedno od prirodnih ulja, hrani kožu i daje joj potrebnu vlažnost, minerale, vitamine, vodu i masnoću. Ovo ulje korisno je sredstvo za zarastanje ožiljaka, od akni, zarastanje rana i ogrebotina, bolnih upaljenih zglobova i mišića. Može se nanositi na kožu više puta dnevno. Koristi se i nakon sunčanja, jer ublažava crvenilo i tonira kožu. Da bi se ulje napravilo, hajdučku travu je potrebno brati na čistom terenu, gdje nema saobraćajnica i zagađenosti. Sječe se gornji dio stabljike zajedno sa cvjetovima, a onda se ostavi da se osuši 24 sata. Potom je sječemo makazama tako da ostanu cvjetovi i listovi, a stabljike odbacujemo. Kada su tegle napunjene hajdučkom travom, onda se naliva ulje do vrha tegle. Tegle treba da su suhe i čiste. Najbolje je koristiti maslinovo ulje. Teglu ostaviti da odstoji 40 dana. Nakon toga procijediti ulje i sipati u tamne flaše. Čuvati na tamnom i hladnom mjestu. Ovo ulje se koristi i kod modrica, proširenih vena, osipa i drugih problema sa kožom. Koristi se tako što se umasira na oboljelo mjesto. Ako vam se svidio ovaj video, u znak podrške lajkujte ga ili se pretplatite. Veliki pozdrav!